2.10.2012. 2.11. ispravlja me kolega. Znači, demonstracija upotreba opcije u okviru Net Support School Web Access. Ovo je prvi početni uvodni ekran Net Support School. Obavimo normalni ulazak kao na uobičajeni način i recimo za ovu priliku odabrat ćemo računar sa brojem 8, označen kao računar brojem 8, da izvršimo restrikciju prilaza interneta. Izvršimo čekiranje, idemo na opciju Web Access i odaberemo opciju Restrict All iz padajućeg menija. Kao što vidimo, promenila se ikona i dobila je iznad nje oznaku katanca. Sada idemo na podopciju Co-Browse i u njoj označimo podopciju Locked. Locked Student, yes. Sada bih zamolio samo kolegu da, ako može, da izađe recimo iz tih programa i da demonstrira skroz da se izađe i da demonstrira da li je moguće da se uđe sada uopšte na web browser. Trenutno vidimo keširan ekran i sada pokušavamo da aktiviramo Google. Evo još jedan put, znači kao što se vidi, nemoguće je izvršiti aktiviranje. Možemo da ga isključimo tamo desno, da vidimo da li i dalje radi normalno sa svim opcijama računar. Idemo recimo nešto start, pa neki Word recimo, da otvorimo čisto radi reda, da se uverimo da je to u funkciji. To je to, znači može nešto da ovdje recimo izađemo iz toga. Sada idemo ponovo za nastavnički računar da deaktiviramo opciju Web Access. Evo ga. Znači idemo na podopciju Unrestrict, obrnuto od Restrict, i sada prilazimo računaru da vidimo da li je omogućeno upotreba browsera ili bilo čega. Idemo Google i kao što vidimo, evo ga potpuno u funkciji, recimo otkucamo Politehnička i sada vidimo da je u potpunoj funkciji. To je to.